келген болсоң бери бас. Демиккен тойлаган боз жоргондун демин бас. Демин бас. 50 жаш төгүлгөн кыз жашыңды күтпөгүн. Кучакка жайдары тосуп алам келип баш. Жаш меркеде жаштыгымды сагынсам. Bayram bugün bol çalar eyvallah. Ay harekete uyutkulu ulu jurt ulap kelgen saltı var. Ululardı urmattap uçuraşmay narkı var. Sabap kelgen bul gündü sagınıştı jalpılar. Buna bugün buyursa Bayram agama ak tilekler aytılar. Kaymaktары сөздөрдүн кадимгидей калпылар. Жакшылыкта ушинтип жар чатырат жакчылар. Касиеттүү кыргыздын каадасы бар, салты бар, намысы бар, наркы бар. Тойго келген жалпылар, бата берүүчү баркылар. Той башталар алдында бир алака чаппай шартларды кол чакырыңыздар. Алдыда бактыңыздарды көрүп, жакшылык тойду көрүп, улуу башыңарды кич уруп келген, ушул жерге келген жалпы коноктор өзгөргөзгө кол чакырыңыздар. Алимде бүгүнкү тоюбузду тойдо кудай кылып, ойыбызды ойдогай кылып, ыр десе ырдатып, бий десе бийлетип, тоюбуздун көркүнө көрк шаңына шаң кошо турган ырчы, бийчи, оператор, сүрөтчү деген ушул ресторанда кызмат кылган кыз-жигит баардыгы болчу. Айналай көктө жылдыз көп, той бере берсин кыргыз деп, бүгүнкү тойдо тамада менин атым Жылдызбек, бала болчу. Barımızları çakırıp, barımızları batırıp, ak toydu, ak dilek menen, ak batalandı деген той элерин алдыңыздарга чакырып коелу. Майрамбек байкем жаңыл жеген үй бүлөсү менен анан кичинекей небересин алып келет. Бүгүн эмне майрам, эмне той өзүңүздөргө маалым да. Музыканын коштосу менен той элерин козуп алалы. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Айбек Касымов агабыз маданияттын мыкты кызматкери Аида Сартбаева жеңебиз баштап келет. Колдоп келет, чоңурдап тойду баштап берет.
Toyluk gülmek toy, toğloy bir vakit sezilip, toyların aldığı centek toy, bizden batıyın aldığı bugün centek toy olarak bir kolçak koysakçı, şu kişinin gece gitti. Bayramek bakayım, meyli yaşta tolalar, ağa özçe bir kolçak koysar. Meyli yaş cüssün yarımı, yeni çıkan karımı, kut bolsun kutman yaşınız, bakıttın balın tatınız, yeni yaş emde, gep beken kılımdın kırın, aşınız dep, Bayramek ağa kolçaklar. Bayramek bakeminin canın jegen bugün el çakırıp bel köngülün açıp turgan uağı, arı beri şuuldap basıp turgan uağı, eldi bari geletler şaşıp turgan uağı, bir ok bilen eki koyun atıp turgan uağı. Anken eki toy bir mal olarak da, koş toy olarak. Yine Bayramek beke, ne vereniz di götürüp, kişine jegen menen astık alıp koysanız. Bugün qanday sonday 50 yaşqa tolib ana neveresinde toy oladi. Bu özgöçö, bir başqaçadan. Oşon üçün jegem men koltuktap turmuş Bayramek bakeni. Bir muzga koyup klassdaşlarımız barmı? Ayakta oturup klassdaşlar. 50'ge çıkıp atkanlar var, klassdaşlar. 70'lıklar var mı? Bu yakta 70'lıklar var mı? Var. Canım bile 70'lıklar var. Silerden 70'lıklar var. Oy. Anda bulardı bir muzika söyleyeyim. 70'lıkların muzikasını koyalım. Yedi geceye geçeyim, basmak gayrı basıp gelip olursa. Yeni göçüm atkan ağalar bir kol çıkıp koyaysınlar mı? Жалпы bir yeni жылдықтарды ұлттықтап Sonunda başkaça oldu, özgöçe oldu. Hazır ekönüstleri baskanda gevireler telefonla tartı olmadı. Eğer Instagram'a girişse geç ürünü bana balalı yeni göçü hakkında olmak dedi. Nene Bayramek Bayga geliriz. Can vücut bilen salamdaşıp, amandaşıp, esenleşip, uçuraşıp, nevenengizge ak dilekte arnap, mikrofondu karmap, şaşınızda şaşınız, Bayramek Ağa, ak toydan da açınız. Tuğanlar, dostlarım, şu bugünkü bizden canlı gözüm, doyuzda elimizde çok rahmat. Ben seni ne köpsürler, hayal köpsürler. Hayırlı çağlar. Hatta bir çağlar bilen canlı mikrofonu verelim. Bizden ulu urmatlı konuktor, Құда-құдағайлар, телетеншілеріміз,
Сиздер бүгүн ушул күнү биздин жакшынакай жакшылыктарыбызга күбө болуп отурасыздар. Биз абдан кубанычтабыз. Жакшынакай отуруп көңүлүңүздөрдү ачып, бир бизге жакшынакай батаңарды берип кеттиңиздер. Биз абдан кубанычтабыз. Кетпеңиздер эмесиңиздер, бир чоң сүрөткө чыкпаңыздар. Барбай калдым дебеңер, карың менен жашыңук, жакшынакай ак тойду ак тилек менен баштайлы. А дегенде эч ким эчтеке шашыл электе, эчтекени осачыл электе. Ак дасторконго алган жайып коюңуздар. Амин. Ел жұртымызға тіршілік берсін Құдайым, тіршілік берсін, береке берсін, тоқсылық берсін. Бүгінгі тойдың күнөкерлері илим менен небереме Құдай ұзын өмір берсін, ақталай берсін, келечек берсін. Ушул жакшылык акыркысы болбосун, бул жакшылыктын арты узун болуп, артынан дагы жакшылыктар эришип Devrimiz maygota bulup, dağlı devrilerine olup, Ayrıbek'in eşiğinin altına gepsi batmay, özlerinin suyun içi boyunda batmay durgan çak olsun, var bu eli tuttuğu katın sıkın, şunday koydan tutay ayırmasın. Amin. Aytkanızlar gelsinler. Çoğakağız alakandayıp ak toydu açıp verdi. Başta koysanızlar tamamınızlar damdı olsun, densoğunuzlar çın olsun, ömrünüzler uzun olsun, şaşpay oturup, ırdak biylep, içip cep, toydun görkünü açıp, toyunlarında şaşpay, getpey, çın jürökten, çın niyetten, birden bir, mingden bir, en negizlisi toylarına akbatanızlarda verip koysanızlar öyle oldu. Çağsa jamgır jıvırap, jerge jagat turbaymy, jakşı buldum barысы, elge jagat turbaymy dep, batadan elge göröt bolup, şu Kırgız bata menen başlap ar bir nerseni bata kılады. Бүгүнкү тойго келген ак тилегиңиздер, ак батаңыздар кабыл болсун. Биз жакшынакай тойду ыр бий менен баштай берели. Небере тойлық болсын, жетек тойлық болсын. Құдай бұйырса дағы жақшылықтарда чоғырын 50 жаш құтманы ұрап құт болсын дейли, адагейкі шығармадағы жүк болсын, артауып бірәлі. Балалық шығармасын атқап бірәлі. Кечейлі біз дағы үшінде балайлық, бүгін мінтік таята тайлы ол отырамыз. Асыларды тойлық болсын, мәке 50 жаш құт болсын. Анда жоғалдағы шығармақшы 19 столда тұрған достардың аттан, аяштардың аттан деуға бірейін жарым қоймық болсын. Еверен мөдірісін болсын. Kalbim gide var, yeste, demez belek geçer, nar ister. Balışı boynu cürçelek, karranattu caşıl beste. Şanlı nenem boşu carışı, tanrışı ayra tabışı. Üydü caza boynu cürçelek, kız verişip gelin balışı. Sen izle kayda tabalı,
эле той болот күзүндө мал семиргенде деп азыр карагылачы күзгө деле карабай кышка деле карабай жазга деле карабай жайга деле карабай керек болсо майга деле карабай шайга деле карабай той болот. Бул той көп болгон токчулуктун белгиси, берекенин белгиси, ырыскынын белгиси, Кудайдын кулагы сүйүнсүн, байгандын белгиси. Браво. Илгери той болгондо билесиздер мындай мен кичинекей бала болчумун эсимде бир кой союп сары май коюп борсок бышырса эле той болуп калчу эле да. Ары бери чуркак ойноп жүрчү элек ошо той деп коючу. Анан кийин азыр карагылачы дастаркандар жайнап турат, ысык чай кайнап турат, 8 түрлүү салат турат, 9 түрлүү тамак турат. Балык менен банан турат, акарачка бары турат, ашказанга дагы турат, ачуусу, таттуусу, суусундугу, коюусу, ансас келген 2 жылкы союлуп, түркүн тамак коюлуп, тамадасы сайрап, ырчысы ырдап, бийчиси бийлеп, ушундай сонун той болот, пристер жайнап, пристер барып тарат. Ошондо да таарынган коноктор болот экен. Мен таарым, мен ары отуруп калдым, мен карап отуруп калдым. Мен 76 менен отурушуп коюптур делечи. Мен 76 менен отурушуп коюптур, алар аябай чурчу болуп отурат экен делечи. А мен ондуктарга кошуп коюптур деп ушинтип сүйлөшүп аткам. Мен бияк менен отургам. Бирок ушинтип сүйлөшсө дагы мага эң төрдө отурган чоң апалар жагат. Чоң апаларга бир кошуп койсоңор, чоң апалар жакта жүрдү. Кымбат апабыз баштаган чоң апалар жагат. Чоң апалар мага аябай жагат. Неге дегенде чоң апалар чакырганда убагында келет. Айнадай тамада сөз айтам укмуса дагы жакшы бала экенсиң. Улууларга көңүл бөлгөнгө рахмат деп. Колмаңды сагармап, бетимен өп, 500 сом берип кетишет. Ошон үчүн чоң апалар бар болуңуздар, жаштар жагат. Жаштарга кол чапкаңыздар. Жаштар кимдер алар? Жаштар 76лар дейлби. Мына 50ге чыгып аткан 76 майкелерге бир кол чапкаңыз. 76лар барбы? 50 жаш барбы? Быйыл 2026 жылы 50 жаш ушулардын жылы да, ушулардын байрамы. Бул 76лар 50ге чыгып аткан майкелер мага аябай жагат. Жеңелер өзгөчө жагат, жеңелерге пристер койчу, эчтеке электер. Эчтеке электер. Мисалы байке мына. Сизге жеңеңиз сүрүп туруңуз дегем. 77лер сиз деле керексиз. Бул 76-77лерге приз берем, өзгөчө жеңелердин баарына берем. Неге дегенде булар чакырган убагында келет, жакшы отурат, көйнөктөрүн ар бир той сайын алмаштырат. Семчкаларын алмаштырып турат. Булар келин алып атат, кыз атып атат, 50ге чыгып атат. Булар менин клиенттерим бир кол чаап койсоңуздар. 76лар дагы кайсы сонда отурат, кана. Мына, эже эмне барсыз? Ия. Кандай приз берейин сизге? Стакан? Стакан пристерди. 76 кишине көңүл бөлүп коюш керек. Булар жап-жаш, жадырап жайнап жүрө берсем. Мен кичинекей кезде атамдар 50ге чыгып атканда эсимде да. Атамдар 50ге чыгып атса мынтип сүйлөшүп атышат. Акыры атамдар 50ге чыгып атканда мен кичинекей бала экенмин, эсимде алар мынтип атат. 50ге чыктым, 50 жаш болду, 50 күз болду, 50 жаш жүздүн жарымы, жарым кылым деле. Эметип алса ойлоп турмун. 50 жаш аябай эле унуу окшойт, аябай эле чоң окшойт. 50ге чыккандан кийин 5-6 жылдан кийин кетет болуш керек деп ойлошум. Көрсө 50 жаш жап-жаш экен да калчалар. Көчө күнү дагы 50 жаш тойго бардылар, бурдар күнү. 50 жаш тойго барсам, 4төө токтор элек, 3өө үйлөнбөйт. Сиздерде да барбы үйлөнүү? Ия. Токтор элек, ким токтор элек? Былтыр үйлөндү. Калчалар. Ия, мына үйлөнбөктөр барбы? Ия. Аябай эле жаш болот экен. 50 жаш бул жөн эле переходный возраст болот экен. Ошон үчүн 50 жаштар кирип чыгып, ары бербас ырдап бийлеп койсо көңүл. Сиз эмдигини чыгасыз 50ге? Сиз бий чыгасыз, сиздер бий. Болду. Сиздер чыктыңыздар беле? Ошо 50 жаштарга көбүрөөк көңүл бөлүп, көп приз берем. Камдан таяктырыңыздар. Ал эми азыркы кепке сөзгө каалоо тилекке, музыканын коштоосу менен ага, тууган, ата, журт, чоң аталарыбыз, чоң апаларыбыз баштаган Майрамбек байкем ага тууган ата журту, Аман атабыз, Кымбат апабыз баштаган жалпы бир туугандар жана ондук бир туугандар эч ким калбай автоналабыз баштап, барыңыздар Халил апабыз баштап чогуу чыгып бериңиздер. Эч ким калбай. Бүгүн майрам, бүгүн келиңиздер. Elesini vurma kızlarında
geldik mi? Varımız çıktık mı? Birkalanlar yakın durarız. Bunu başlayalım. Atamız başlayıp versin. Bayram Uşul 50 yaş bilan kutlu olsun. 50 degen ilgari aytып koşmaz bile. Er ortalı 50'de. Buna sen jap yaşına gezdin. Uşul yaşın uşul kutman bilan kutlu olsun. Densolun çın olsun, memnun olsun. Yaşlıkların bol olsun. Bugün koş toy bolata. Nevereni dağı toy bolata degендей. Ошол жана айтып өтмүшүм невере арты ырыстоо ошол тиги артынан дагы неберелерди көп неберелерди эришип келген арсатай небере болсун дагы бизди баарыбызды кубантып сүйүнсүн ден соолугу чың болуп келечеги кең болуп баарыбыз сыймыктанган улдардан болсун көл болобу Кыргызстан болобу элде элге сиңген элге кызматкерлер эл кызматкерлер баарысын бүгүнкү тойгу куту болсун юбилейң менен балакалар менен ага журтуң менен аман эсен балагай куту болсун тойуң. Туғандардың атынан бір жылды. Bayramбек жаным, тойыңан құт болсын, өміріңер ұзын болсын. Неберенің өмірің ұзын болып, дені сақ болсын. Сілерге қоштым. Неберені үшіті үйініп, үшінің тойына бой болсын. Жалпы ағар туғандарыма менен дайыма жақсылықтарға отырып жүрді. Аман болу. Bayramбек жаным, Bayramбек сен бүгүнкү 50 жашың кут болсун. Неберең дагы тойу кут болуп, бул акыркы эмес, атап айтканда артынан көп келе берсин. Денсаулыктуу болуп, чыкырган мүнөттөр жакшылап ойноп күлүп узак берсин. Баары жолу байрамыңыз менен. Кичине тынчтанып коюңуздар, сакалды көкүндүлөр сүйлөп, аз калар, акырыныраак. Uağında aytıp koyarız, bir zıttı da ötüp koyarız. Bir kılgıyruk, bir tuğanlar batman. Bayramбек жаңы тоюңар кут болсун. Байрамбек эл өткөн 50 жашың кут болсун. Неберебиздин өмүрү узун, жолу ачык, артынан көп топчкелерди иштеген неберелердин болсун. Ата-энеси менен бирге болсун. Бүгүнкү тойго келгендер жакшы маанайда сизге кызыктап келген иштер бар, жакшы отуруп келген иштер. Тоюңар кут болсун, той жугуш болсун. Bayramбек тоюңар кут болсун, дайыма жакшылыктар болсун, балдардын оюн көрүп, жакшылыктарын көрүп, ошо бир туугандын тегерегинде дайыма чогуу болобу. Bayramбек жаңы тоюңуз кут болсун, 50 жашыңыз кут болсун, аман болгула. Жерге жеңүүбүздүн bayramында 75 жаш бериле, сонун күнү элибиздин болсун, өзүбүздүн болсун, кыздар жакшы кетер болсун. Кудаш көйөктөр менен бир жылда кудаларды болуп, кудалар келген конокторго баарыңыздар аман эсен келип, биздин кыйыбызды көрүп, аман эсен кетиңиздер. Баарыңыздарга ден соолук үчүн деп той өткөрүңүздөр. Toygut bolsun, ayga kuvанычтайбыз. Мына бүгүн жолу жолдоштор, ата жөө, кандай сонун той болуп атат. Анан неберебиздин төрөлөрүнө сүйүнбөй, турганына сүйүндүп, келечеги менен ушу эң жаман болсо Байрамбекте жуматасындай болсун. Кудалар келишти. Кудалар
Саламатсыздар, жакшы отурасыздарбы? Буюрса бир аз жалгышабыз. Rahmat, geliniz, özünüz, çocuğa aytınız. Siz çocuğunuz bir yıl öğretmen öğretmediler. Ben öğretmenler özellikle bayram etmeye canlı oyuna gelip açış vermenize ve hoş geldinizler. Bu da söktür. Bu da çocuklar canlı bayram et şu gün oyuna kutlu olsun. Ardayım asmanlar açık olsun. Meyvelerinizin çoğusu büyük olsun. Yeni dersimiz kutlaydı vergen dersler. Olurmuş, gençlerine, hayatı, gecemine, ders öğrenmene, bin yılda bu ders böyle olur. Açıp ardayım şuna dersler boyunca kaç çıksam da olsun boyunca, bu olsun. Ne verir? Donlanan taşları boyu versin. Bu şok havasının ömrü uzun olup, maylı sütlü, buyurun maylı olur, artman fotoğrafıyla versin. Kim veririz? Oldu. Koşmamız, durmalı olur. Anda, buna... Kendisler bayram ekmeğe bollarını sağlayıp, canlı cebbetten öp, canlı lakmel, paraşot tutmamızlar, koyduk olsunlar, devre koyuk olsunlar. Beş manca bölük bilek bir, beş adam bölük dilek bir, ekopka bölük cürük bir toyga giren son bar üstüne oy maksat dilek 101. Biz bir tuğanlar benim onduklar çoğu koşulup bari bir çıkmadı mı? Çoğu çıkansı bilesizler, burun ilgeri toylar bilesizler mi? 40 gün bolgon, 40 gün bolgon, andan keyin 7 gün 7 gün bolgon, andan keyin 3 gün 3 gün bolgon. Bundan köp yıl burun dele bu da toskunda bilesizler, bir sutka toskucu emes belek. 24 saat, 30 saatga çeyin. Anan 3 ay burun dele bilesizler, toylar 7 saat bolçuluğu, hazır 5 saat bolganlar. Tacigileri, tacisileri cana oşandoyla başkadan göre başka var, bölükten göre bölü vardı, bölülerin boşu çatırıp koyuyor oksadaniklere. Tayyekilerinin çoğun tayyekilerinin bölüler, adıl jesteriz başlagan canlı cemaatı kozvalalı, şeralaga geliniz, adıl jestere geliniz. Çıkağız biz bilet kozvalamız. Jakşı biletleri yapmayız var. Cemil gidini bilsin.
тайжелер сіздер қаяқтан келдіңіздер дейді. Анда алыстан келгендер бар екен, жақындан келгендер бар екен, шаңды шай. Мына тосқа шыққанда сіздердей болып шығыш керек та. Кейбіреулер шақырсаң митіп келелі, митеп шай тұрып тұрады. Митеп еленші. Ешкім ғой, мына бұл ежекен билеп шықтылы, бұл чоңыз билеп шықтылы, мына бұл чоңыз билеп шықтылы, сразу елді бар көр, өйнің сон кен, сепшкасы сон кен, сөйкөсі сонына кен, сөйкөсі өсіні күйі деп сөйлеш отчаттыр. Жәнеле келіп тұрып қалса ешкім байқамағымыз, ұшын үшін тәңір мұзды оқытшы. Қалың тілінге шыққанда шаңды шайыр билеп қойсаңыздар мұндай көп қошымша алып келген сияқты көрініп қалады да. Кімнен баштайсыз? Құт болсын, денсаулық беріп, кішінекей невелерімдегі денсаулық болсын, ошоның жақсылығын көргені, мен үш тойлардың үсті болып, осы кішінекей елде қолайтып, ошоның арасында тойын беріп, сейілді шақырып, осы сейілдің ортасынан жақсылықтар болсын, жақсылықтың үстімізді көргені, аман есен болу. Hoş görgen kutlu olsun başlayalım. Özün istedim, ecelinin nimesini şu toyda olsun, söz toyda olsun, bazı toyda duruyor. Oyun toy bulansın, amine sen oldu, oğlumla neyse oldu. Bismillahirrahmanirrahim. Hurmatlı qonaqlar, ağa tuğanlar, şaqta toydun qatışuvchiları, şu toydun günökörlörü, Mayranbek inim, elin ayının şu 50 жылдық мареке тойыңар құт болсын, үшінші адамдардың башын біріктіріп Құдай Алла Тағала түйінсін, кішінекейіңердің аманшылығы болсын, әрдайым жақсылықтың үстінде болғыла, ұшу келген қонақтардың барының батасы тейсін, Құдай Алла Тағаланың құлағы сүйінсін, тойыңар тойға улана берсін, башыңар көбейе берсін, ошол менің қаларым ұшу тілектердің бары қабыл болсын, иншалла. Mayrimбек жағын алтындарым. Көрсе деле кечелик ичинеге өзгөрдү эметтин деле көрсө элиге чыккан акындыречи. Мына эми эли жош жүздүн жарымы элиге чыккан карга дейт. Жаштыктын арты, карнаттын асты. Жигитин кетип калайын алтыным. Ушул жаштыктын үстүндө жүрөм. Неберең аман болсун. Жайгы ташпат. Ошо кичинекелериңердин жакшыдан көргүлө, аман болгула. Ушул тойго канча киши келсе, канча тилек кааласа, ошонун баары кабыл болсун силерге. Эмне деп айтайын? Бактылуу болгула, жүзгө чыккыла. Небереңер көп небереңер болсун. Келин алгыла эми кыздарды күйөңөр. Кудай сөйлөп Тайлардын менен кол үзбөй, дайыма мамилесине жүрөбүз. Кудай болсун. Ежекеме приз. Ежеге аласыз. Сагарни саласыз, же пасуд аласыз. Ежеге чоң приз берем. Ежеге не дейм? Белоцкий кетип калып жүрбөй айда. Байке, жеңе, бүгүнкү тоюңар кут болсун.
бүгүнкү кабыл тилектин баары силерге кабыл болсун. Жакшылыктардын баары силерге. Кудайым берсе, жаздай берсе, жазбай берсин дейт, жайдай берсе, жайнатып берсин дейт, үздөй берсе, үзбөй берсин дейт, кыштай берсе, кыйбай берсин дейт. Мына кичинекей неберең Батыханчик Аскар Жездемин Аткөжем продолжениясы, ошону дагы көбөйүп көп тапчыкалар болсун. Чоң ата, чоң апа статусуңарда бут болсун. Аябай сыймыктанабыз. Баягы башчылыктар камчы менен Наргизанын колу эч качан үзүлбөсүн, бир жазыкта барсын, түбөлүктүү болсун. Биз сыймыктан көбөйгөн болсун. Кимсилер? Эркектерден Алмазбек, күйөөүнөн Сайбек. Саламатсыздар, урматтуу коноктор. Майрамова 50 жаш турарыңыздар кут болсун. Коштой өрөт 5 тойда кут болсун. Сизге самыйлан ден соолук, uzun ömür, şu balağımızın bulayışı geleceğe gelin olsun, Kırgız memleketin tartkan, dangır yol baskan, kıyıcı gitlerine olsun, o şu balanın töğünün oturduğu, Ejim ökümü, Cegin ökümü, Jerikele oturduğuna, Ertem aydın sözünden hoşlan, rahmat size. Aytejine, bölüm üçün ölüm değil, Taycım aytkanday, Taycım jaş bala görününden savaşay, bir 50 jaş, Cegin ökümü aman bolup, beşik olsun, beken bolsun, negizdi. Şu kudalarımızdan bir ürüngen menen 1000 жылдык kudalardan boldular. Ardayım uşunday destek konular açık olsun, konuklarımız köp olsun, dostlarımız köp olsun. Şunday bölölөр, tayiciler, taygiler ardayım canımızda olsun. Uşol göz tiybesin. Bizler de жақшы көрөбүз. Жегенме көңүл аябай эмгекчил, ушундай жакшы адамдарсыңар. Иншалла аман болгула. Арбак колдосун силерди, жездер менен тайжем менен аман болгула. Эми чоң сүрөткө чыкпаңыздар, болбойт э? Силердин ойлордо берген э? Ошону кайра берип коюңуздар э? Шашпай тұрмыздар, 5 минут, 10 минут қалды, тыны құлағыз шашпай тұрмыздар. Майрамбек бәке бұл жаққа келіп болыңызшы. Жаңылже бәке келіп болыңыздар. Адыр,
мындай кылалы. Кичине көңүл бөлүп коңуздар. 5 мүнөттөн кийин кудалар сүйлөгөндөн кийин тынуу кылабыз. Биякта кудалар отурабы? Кудалар жакшы отурасыздарбы? Өзү той деген ар кандай болот? Bir toyga окшош болбойт да. Кээ бир тойдо кыргыздын каада салты менен, үрп адаты менен, нарк туруп менен сакалдууларга жай сүйлөш керек. Кээ бир тойдо бат-бат, кээ бир тойдо шашпай. Бүгүнкү тойго келген меймандар мага жак атат да, даң-даң кылыш керек болот да. Анткени бат-бат ырдатып, бат-бат бийлетип, мындай той элерде жараша болот да. Анысында биякта 50 жаш болуп атпайбы? 50ге чыгып аткандар барбы? Жаңыл жеге көңүлүңдү кичине бөлүп койсоң болбойбу? Көздү жумуп ырырдап төгүп койсоң болбойбу? Майрамбек байкем 50ге күнүгө эле чыгып атты беле. Майрамбек байкемдин колунан кыса кармап бир бетинен өп койсоң болбойбу? Көрүп кой десем барачы, көрүшкө деп турбайбы? Өп кой деп тамашаласам көпчүлүктү көз килбей өгүшкө деп турбайбы? Ким көрүптүр мындайды? Тартпайлы чымыңгайгы, бүгүн майрам бүгүн той, жыргайлы жырдайлы, анткени Майрамбек байкем 50 жашка толуп аткан турбайбы? Могу тарап Майрамбек байкем командасы болсо, могу тарап бүт Майрамбек байкем командасы барбы дегенде келип турабыз, э? Майрамбек байкем командасы барбы? Майрамбек байкем кичине бийлеп коңуз, сиздин команда бар. Майрамбек байкем командасы барбы? Жаңыл жеңем жана кичинекей Батыйхан деген жигит жетек болуп атпайбы? Ошо жигиттин командасы болобуз, Жаңыл жеңем командасы болобуз. Жаңыл жеңем командасы барбы? Могу жерге чейин бийлеп барып бийлеп келип коңуз, э? Жаңыл жеңем командасы барбы? Кызарып күн баткандай, агарып таң аткандай, Майрамбек байкем менен Жаңыл жеген бүгүн жап-жаш сонун кийинип алыштыр, как будто экөө үйлөнүп аткандай. Эме мындай кылалы, Жаңыл жеген байкем эс алып турушун, туулган күнү да. Азыр мындай кылайлы. Эң жакшы, эң шаңдуу отурган столго сиз алып койгон сонун белектерди берели. Жакшы отурганда, жакшырдаганда мындай кылайлы. Той башкача болсун, өзгөчө болсун, Майрамбек абагын көңүлүн көтөрүп тойду сонун кылып коюш үчүн мындай кылбайлыбы? Аянаны чакырбайлыбы? Аянанын сумкасын ачпайсызбы? Качпайсызбы? Аянанын сумкасын ачып, эртеден бери элдер келип атат, жакшылап тойду көрүп атат, кошумчаны берип атат, аянанын сумкасына түшүп атат, мен айтып атам да. Ошо сумканы ачпайсызбы? Сумканы көздү жумуп, акырын Майрамбек байкеме көргөзүп, өзүңүз ачыңызчы. Ошо сумканы ачпайлы да, ичинде акчаны бар, чачпайлы. Анан кийин Майрамбек байкем мас кылып коюп качпайлы. Ачсаңыз ачып бермейсизби? Мындай кылбайлы, той жакшы болуш үчүн ушул сумкадан бир конверт албайсызбы? Жукарыраак конверт. Калыгын алып албамсызбы? Бир жукарыраак конверт алып, жакшы отурган столго берип салсак болобу? Болот. Я. Шашпай айтыңыз, акырын гана коноктор. Ушу тойдон түшүп аткан конверт ачпа, санаба, карабай, жөн. Ушу тойдон түшүп аткан конверттерден жакшы отурган столго бир конверт акча берип салсак болобу? Болот. Болот. Майрамбек байкем акылдашпайлыбы? Ал уже просто. Я. Коркпайлы. Андай макул болот. Андай макул болгондо кая корктум. Анда мындай кылабыз. Жаңыл жеңем командасы, Майрамбек байкем командасы даяр турмуздар, бир конверт акча бар, опа келтат. Майрамбек байкем командасы, бияк. Майрамбек байкем командасы барбы?
Bayram Akbayga, özünüz yaxshi biylep, bir konvert tutib olayın odamsız bugün. Sizin komanda yaxshi biletken, qaysi komanda yaxshi bilesiz o'sha butan. Endi yaqinlashib, biz o'tib qolmaylik. 10 stolga chayin, 19 stolga chayin bilep borib biletlerimiz yo'q. Şurada Janrıcan komandası utkanda da okşayıp. Bayram Akbayga, sizin komanda uçuş için ayağını koşulmuş gerektir. Çünkü bir de tuttunuz, ayağını üçümüz bileyiz. Qaysi stol yaxshi bilese, oşol stolga bir konvert akşam veresiz. Boldu ayağına boldu. Ne diyor? En ayaklı stol kaçıncı stol? 8. stol. Jana böyle söyle Beloski çüyden gelgen gönderilen ısıtçılar. En yaxşı. Yaxşı biledi. Bir yaktan 19 stol, bir yak yaxşı biledi. 4 stol yaxşı biledi. Akırmılar. Az bir konvert akşamın takdiri çeçiler. Hazır verelim. Balkim içinde 5.000, balkim 10.000, balkim 3.000, balkim 15.000 kim bilir de? Oşun için Janrıcan 4 stol yaxşı biledi, bir yerde biriyle konvert dolutmayı mı? Daha 3 konvert almayız mı? Anda olmaydı. Anda 3 tane oynatırım, olmaydı 3 tane oynattık. Yine oyun jana koy, jengil. Hazır bir boyunca barlar yaxşı bilet kezdiler. Yine ır boyunca ırdaylı. Kay stol 5 ırdı uda tapsa, oşol stolga şırle verelim. Oşu konvert dayartır mı? Biz ırlardan yaşıramız, 5 ırdı uda tapkan stolga veremiz. Sıkışına iyi sormamız için. Hayır ama, oldu ya. Bu repetisiyon oldu. Ulan üçüncü tane var, ırdaş gerek yapma. Bilgisi. Gurgucağız geldi, bayır aldı. Tuzum mahabbetin paydualı. Coştum kahrolda. Ulan, Necike, siz can almanız. Ulan, ne olacak öyle? Siz bilirsiniz. Siz almanız ya? Bir dakika. Siz almak istiyor musun? Koştum. Ömrüne gidiyorsun. Hazır. Evet. Bayram Akbayga, bu stol ayva yapmasın iken. 8 stol, tünde de çoğu toyda oldu var bilesizler. İyi. Pastayını özün var, uçtaysın var o. Bunday. Жақындарда кісілерді şu тонаға жаратылысқа қоя бергенде тұрса. Hayır efendim, siz ırdığındayla sürüyoruz zaman kesin ben gene tamam göreceğim olup diyor. Vay yapma. Siz de böyle ıskanasın oğlum. Ne vereyim sana olarak ben bakalım. Bir stolda bir öyle ır bildiğin, oşol kol götürsün, varınlarına kol götürürler. Anke 5 ırdı buda tapsalar, bir kere tapsalasınlar. Kol götürken, işemeye de tapşıyorsun, anan alasın.
кезде сағынған кезде Ay bereketi. Bravo şükürdaş gerek. Son. İyi. Azra'nın dayılar. Azra. Kudalar. Men sizlerge kelime etmeyim mi? Priz verme etmeyim. Kudalar kaç stolda oturasınlar? Iki stolda. Toyda, aynı toyda bunday süreç olasa prizleri gelirmenen, çıkayların, kısarmenen, gelirmenen, alar min toyda da. Mayda çüylerlerde bularga beri dedik şimdi. Anam kudalarga çoğun özümüz veremiz. Sen tamada tanımayısın, geminden, Beloski'den gelip, uşun için mayda çüylerle petilerge veremeyiz dedi. Beloski sen Oski geçiyor. Mayda çüylerle Beloski emelerden, mesela jet çaklar. Tanika, yanlış sanatçı. Alemi kendi sarıcının çüyünüp kudalarga, mayda çüyden kuruşka vergen uyar. Sizlerge ona bir seyahat ekranı akşam veririz. Kendi sizlerden başarılı otağız, kısal otağız, bilöyle otağız, bulduk var. Ulan kudalar, orada ne dedik başlıyor? Ulan kudaların onday döş belgisi var, kuda degen. Oşun için atayın tak koymamız. Uşular kudalar, anan keyin eşke çıkanlar, kudalardan parmak sırayı beklerdi. Kudaların üstü belirle koş gereken kudalı. Öpkende bir toy varsa, bir kudalı narondayga jüveriştir. Oşun için buna kudalarını koyduk. Bırak size döş belgi yok olmadan. Senin kudalarına karşı oturmaz. Ökrataga вообще çok prizler şerek. Ökrataga layıklı çok çapan, iki işin çapan. Ветер с моря дул, нагонял беду, и сказал ты мне, больше не приду, больше не судьба, это не любви, видно надо мной, посмеялся ты. Diyecekken bek Borbuyuk'tun ırın ayağı yakşı görüyordu okşaysa. Sizge qaysı priz bereyim? Bek Borbuyuk çağında, Bek Borbuyuk'tu bilesizmi? Жақында соның жап-жаңы сұп-сұлы машиналар бар. Осторожно, скоро я взлетаю, и тебя теряю, от любви своей я улетаю. Но ведь без тебя я все думаю о нас, я не могу передать, как я люблю сейчас. Я не могу без тебя, не нравится. Не говорю, как учусь. Sizin kişki ballarga tamak berет го, буй. Намо байкем, буй деп болчу. Bayra, sizin буй-буйуңуз башкача келет. Sizin буй-буйуңуз буй-буй болбой эле жана 7 граммдан буй-буй. Буйбайсың, чоң сепека. Мустак чалгычы. Чоң сепека, буй деп отпойбу. Кел. Баскалы. Ал. Төрттүн.
Ой, рахмат. Ошодан чүйнүктөр орусча айтты. Музыка кийинсин. Ушуну жакшы көрөт экенсиздер, билет экенсиздер. Ушуну коюп коелу, чоңурдайсыздар. Кайсы столдун үнү катып чыкса, ошол жака бир кайры Ökül apa, geçi. Ökül apa, çok birisini çi, ayağına. Ne güzel. Ökül apa, bunu kaçta gördünüz? Uzaktan çıkalı. Ökül apa, özepam, ökül özü kaynapam, ökülene özelem, ökül olsun kaynanem. Ökül apa, biris, olay hayır, bulç. Ökül apa, çoğuna davattır. Ökül apa, spasiba. Ökül apa, sizler çok anlarım. Az küçük çapanlar şu anda çok şöyle görüyorum. Ama en azından genellikle sizler özgürlüyorsun. Kendi. Stop. Bunday kalalım. Hazır. Bu Mayramek Baykem komandası var bu sene çok hordaylı. Anan teyaktagı жаңыл жеңем командасы ырдасыздар. Алардан катуураак болсо силерге берем, тилер күчтүү болсо тияк берем. Даяр туруңуздар. Oldu, gelin bana. Atı dikirma, bana coçtak bir. Benim жаңыл жеңем komandasına bölük muzga koysun da. Ay, gece, moşlu yiyecek gezler, son yiyecek gezler. Sepişkanız çaktı, sepişkanız. Gündür canıra Gündüzsüz bir ıslanma Gördüm sarıya Yorgundu gözler çadırlar Barıştan Sürüp alıştan Sürüp жаңыл эже мына 16 стол жаштар экен, жакшырдашат экен. Буларга бирден майда азыр эже андай эмес. Буларга бирден майда приз бербей эле, бир эле чоң эле суюк приз берип коеюнбу? Баарына жеткидей. Я. Ушуларга бир 4 бурчтук виски деп коеюнбу? Uşular neyine gelen? Uşular güçlü gelen. Uşularda cayında şuyulan var. Ulu bir kadeh dendisi. Uşular bir doğa satın mı? O da net bakımda var. Ulan şunu bir kere de açan uşular var. Sen İslam var mı? Hiç olursa ben koyun ayarına verim.
Ben oylamam sizde bir namaz oku, horoz ağarmak, yakşı ecelgende 5'te gitmeli tanıçı. Beş bir sıra gidiyor. Olsun ya. Horoz öptün, ha benim. Horoz öptün. Horoz öptün, 40 bin ölçüyle konuşuyor. Değil misin? Benim başımı sizler ayarladım. Sizler de hiç bayraklarım. Sizler en yakşı oturup gezger. Ne kılmaysan, o bürsünün içinde bir toy var boşta. Ağam seni o zaman oturan kişiler de aytkanlar. O şu birisi de 12 iş var bilmesin. Çok yere geldiğiniz 2-3 tabak begin bunu. Hadi diyelim. Aytınızda tamam. Bu ısık çayı olur. Mustak çayı artisanla olur. Aslında kalsam bir de çarşıdasın. Toşla birliklerine kalsam. Sizke benim. Sizke benim. Ne gidebilir? Ben bileceğim. Köp akça karşı dolçum. Dolçum uçmuş. Adı uçtu. Akça vermeyiz. Korkak vermeyiz mi? Kanatmaya gelip oldu. Uçmuş. Camdan uçmuş. Çarçın bir çözken açkin. Soykon. Bir uçmuş. Uçmuş çoğundayız. Ağlamayla. Ortasından ay da koşup oldu. Bu ayakta da bir stol var, o şu farkıyla. Allah yakışıkla sarıdan derdi olsa aynı yerim. Evet, ayağına Moğolların salatına bir dige boş koymuyor. Lan ne? Ay yok. Hem öyle seni. Son notu, 2 stol, 3 stol. Gel gideme, bir var gireyim, kare giremiş. Böyle utadım seni. Kız anamın sulu serkesin benim. Keçiliksin bir gelsin. Oldu. Tetiği sonları utatırmam kaldım. Ne kalmış? Hazır. Bisti muzikancı git, muzikanı koyup. Muzikanı dal, özündeki turap koysun benim. Böyleler ustalı var mı? Şöyle zaman apostayı geçiyor. Şimdi görüyorsun ya. Evet, sonra sen hu diye gelince şey. Ben ne dedim? Yok, sizlerde de var ya, sizlerde de. Üç yol, Sevgiyle son oldu. Sizler cana kışında gölde sezon yoktu. Maşina az, el az bu. Saroy karoyga yetip baratқанда дайындаған бер жағында ең жер бар ғой. Ең жерде бақтар бар ғой. Бақтың жағында бір ескі үй алған сарай бар ғой. Ол жақтан шығады ғой. Дәл жол еді. Evet, balkim sizler unutma desem, 3 yollar. Hayır. Evet, hayır, şaşma. 3 yollar, hu da koysa, getireyim. Evet, o bir stol, bizlere hu diyen olsa,
мындай кылачы. Кудалар менен эдиги чоң апаларга барбай эле коеюн, Неге дегенде, өткөндө бир тойго барсам, чоң апаларга чейин бардым, образга кирип кеттирмин. Чоң апалар да бизге кел деди эле. 1 2 3 деген чоң апа, бир чоң апа ху деди эле. Тиши ху болуп кетти. Ошондо чоң апаларга барбай эле коеюн, Рахмат дейм. Кайда барасыз? Биякты берейин сен, бияк калат, биягын берейин сен, бияк калат. Bir karar takşanı ben koyayım. Bunday kayınçı. Hazır bunday kılalım. Kengeş kesken parmağı korbaydı. Çoğul kesken çığ korbaydı dedi. Şu bir karar takşanı Antrak'tan vereyim. Antrak'tan vereyim. Hazır hem bizden Kuday koşkon kuda bulat, Peygamber koşkon dost bulat deyip talay kudamız başlagan. Jap жаңы kuda söğüktörü çakırıp koyuğa ruhsat edinizler. Kudaga çeyin Antrak kuyusek de olmaydı. Sazer kulağına başlanan kula söğütörü toz olarak. Kendi sarıcı uçuyla çok mistik kendine gelen kulalar bilir çıksarı. Kulalar bilir. Çok olur. Kuda söğüktörümüzde biçken, özgürde biçkensizler. Endi kudalarga көңүл бөлүп коюңуздар. Акырын. Кудай кошкон куда болот, пайгамбар кошкон дос болот. Эки жакшы тоого чыкса кудалашып чыгат, эки жаман тоого чыкса кубалашып чыгат. Эшигин көрүп төрүнөт, энесин көрүп кызын ал, атасын көрүп баласына тий дейт. Кудалар кылдыгыбыз бар, куш келипсиздер, улуулатып баштайлы. Урматтуу кудалар, саламатсыздарбы? Кудагы саламатсыздарбы? Урматтуу коноктор, баарыңыздарга жакшылык, той кудагыбыздын тою кут болсун. Эл жашыбыз кут болуп, кудагы Кудай аман эсен болуңуз күчтүү. Кызыбыздын неберенин жакшылыктарын көрүп, неберебиз аман болсун. Камчы менен наргиз өкө бактылуу болуп, ошол балдардын артынан дагы балдар келип, силерди сыйлаган жакшы жаштардан болуштун, аман эсен болуштун, өзүңүздөр аман болушун, неберенин балдардын кыздарыңардын жакшылыктарын көрүп, Куда сөйөктөр аман болуп, сиздер жакка келгенде, көлгө келгенде ушундай жакшылыктарга, тойлорго келип жүрөлүбүз. Кут болсун тоюңуз. Кудагы 50 жаш кутман курганыңыз кут болсун Кудай. Тоюңуз тойлана берсин. Батырхан неберебиздин бешик болсун, бекен болсун. Кызыбыз менен уубуздун кармашкан колдор эч качан үзүлбөсүн. Бактылуу болсун эки бала. Сиздин жашыңызга жаш болсун. Ушундай эле бүгүнкү күндө Кудагы өкүм супсулуу ушундай тойлор бар улана берсин Кудагы. Бар болуңуздар, аман болуңуздар, ушунча Кудай сүйүп, конокторуңуздар келип бата алып атасыздар. Баары кабыл болсун Кудагы. Дайыма сиз жака тойлорго сиздер келип тойгула келе берели. Тойуңар улана берсин. Биринчиден, ассаламу алейкум, урматтуу кечки коноктор. Тең соолук караңыз. Майрамбек Куда, бүгүнкү бизге эле болду эшке. Şu 50 yıllık kutman kurağınız kutlu olsun. Teң soğuk kalayın. Birinci baylık teң soğukta. Şu yüzülüğünüz menen beken bolup, Yaklı tavalı olup, nebere, ikisinden jentek doyusu, nebere jentek doyup,
батуубуздун ошо 2 той болуп атат, жакшы кылып өткөрүн, ден соолук, неберенин көбүрөгө чейин ден соолукта болуп, бекем болуп, бактылуу болуп, көп жашашыңыздар. Ошону Таятасынын атынан Бату неберебизге 1 тай. Саламатсыңарбы? Бүгүнкү биздин кудагыйыбыздын коноктору, кудагыйлар куш келиптирсиңер. Мына биздин кудабыздын бүгүн 50 жылдыгы кут болсун. Куда көп жашаңыз, кудагый экөөңөр бактылуу, дөөлөттүү, имандуу, карлыкка жетиңиз. Анан Батыйхан деген Кудагый сүйлөп атат, кудагыйга бир кол чаап коңуздар. Биздин кичинекей Батыйхандын тайыны сүйлөп атат, Кудагый мына асты карап чыгып, катуу кат айткылар. Тынч отургула деп баштап. Батыйхан неберебиздин жентек тою кут болсун. Куда өзүңүз менен өзүңүз көп бериңиз. Мына Канчыбек менен Наргизанын күчүктөрүм, алтындарым, кол кайнашкан колуңар дайыма үзүлбөсүн. Кудамды көбөйтө бериңиз. Эмне дейин? Бардык жаштардарды каалайм. Bunu kim kaldı? Geliniz Kuday, geliniz. Geliniz Kuday Bey. Toyunlar kutlu olsun hem 50 yaşınlar kutlu olsun. Böyle ballarımızdan yaşlıklar görürler. Yukarıda baktığı olsun. Nevrenin menüleri kutlu olsun hem. Nevrenin ciddi öyle gülüyor bile. Çünkü көп жашагыла, өмүрүңө узун болсун, ушундай тойдун үстүнө той улана берсин. Ошону чакырганга рахмат. Ошо жашылуу болуп турушун баары. Айтқаныңыз келсин. Жаш Кудайга сүйлөп. Саламатсыздар, урматтуу коноктор. Сиздерге Кудагый, Көлдүн журту эли кеминден чоң салам барыңыздарга. Кудагый, 50 жаштарыңыз кут болсун, көп жашаңыз. Ар дайым ушул Наргиза, Камчыбек күйөө балабыздын жакшылыктарын көрүп эле жүрө бериңиздер. Небереңиздин бешик болсун, бек болсун, жеңе байке. Небереңиздердин тою да кут болсун, ден соолукта болсун. Биздин кемин эли, биз дагы жөн элдин, жөн ата-бабаларыбыз манаптар болгон Жантайхан, Шабдан Батырдын тукумунан болобуз. Ушу Батый балабыз кемин менен чүйдүн ортосун чаңдата турган жигиттерден болсун. Баларым ошол, ден соолугу бекем болсун. Муну менен да токтоло бербей дагы көп жигиттерден болгула. 7 уул, 1 кыз, 2 кыз дегендей. Наргиза, Камчыбек, тоюңар тойго улана берсин. Ушу Ысыккөл жергесине биз ар дайым той болгондо келели Кудай. Ошо тоюңар тойго улана берсин. Рахмат, бери көңүл берип коңуздар мына. Тайнебизде Кудагый дагы жөн келбей, кур келбей, небересинин тоюна, касиеттүү Ысыккөлдүн боюна мына талканын, сарымайын, кешигин, бешигин, жакта велосипедин коляскасын бүтүп алып келиптир, бир коюн союп келиптир дегендей. Мына келпенектерин берип атат, кийиктери бар экен, бир кол чаап коңуздар. Bayram ekmek altın başı aman olsun der. TVT'nin giygisip, şapanın giygisip, Kudagı'nın bilgisip. Çoğu sırada göçük olsalar.
жакшынакай кудалардын ак тилегинен кийин, каалоо тилегинен кийин кудаларга бир кол чаап коюңуздар. Куда кудагы кийитин алып келди, кешигин алып келди, сары майын алып келди, талканын алып келди, небересине оюнчук сонун машинасынан бери алып келиптир. Ой бүт эмне керек болсо ошонун баарын алып келиптир, а? Мына сиздер мындай кичинекей кезде кудалар минтип отуруп, мындай кешик жок эле, жөн эле чоңой болсо чүкө алып келип көзүнө сүйүнүп турабы? Ошон үчүн азыр чүкө деген оюн бар, чүкө ойнойсуз бар, даярдап турмуздар. Кудалардын каалоо тилегинен кийин Токтогул Сатыбалов атындагы Кыргыз улуттук филармониянын эң мыкты ырчысы, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, биздин кенже кызыбызды жана кичинекей Байзакталыңыздарга чакырып коюуга уруксат этиңиздер. Кенже Көбөкова жана Байзакты биз кол чабуулар менен тосуп алалы. Çok rahmat. Mehmanlar to'yg'ut bo'lsin. Bayram aka, Jamil aka, yaxshiliqlar, jizga chiqingizlar. Qo'noqlarimiz sizlar bilan bo'lsin. Sevgilişim çılardım çırpınday bölmerim, bir kalçın aydan tavuklar çırpınday bölmerim, iki bir kızıl öyle açılganday bölmerim, bir tarbolcu türüttün açılacak bölmerim. Ay bölmerim, tırım suyun bölmerim. Ay bölmerim, tırım suyun bölmerim. Жаштын жарымы жүзгө чыгыңыздар дагы. Ушул Маримбек байкебиз менен жаңы жебиздин тою тойланып, ар дайым жакшылык болуп турсун. Мен сыйлаган инсандар отурат. Кесиптешибиз Айбек Касымов байке, сиздин да кеткен жашыңыз кут болсун. Айда жеңем, бардыгыңыздардын атыңыздардан ырдагыбыз келип турат. Тойгут болсун. Сиздер үчүн азыр өрмелек болсун. Аман болуңуздар, бактылуу болуңуздар. Кыргызымда жашылыктар көп болсун. Күлүп жүрүңүздөр. Ucuğanın düğünü çok
Bile yüksek kelime